Bafethu ningathini sithi siyafika ezulwini. Sithi siyafika ezulwini athi ubaba uNkulunkulu hayi anibona bami nina. Anibona bami nina fanele niye ngale esihogweni. Hawu sidide ukuthi hawu baba uNkulunkulu kanjani manje. Athi hayi hambani esihogweni anibona bami anikho la emabhukwini nami. Hey sithi siyabuza nithi athi uNkulunkulu khumbulani phela ukuthi nguNkulunkulu. You cannot question God. Yabo sifuna ukubuzisa phela ukuthi adidekile yini emabhukwini akho baba uNkulunkulu. Athi you cannot question God. Have you not forgotten who I am? Ayisibone nathi ukuthi akushukuleke manje yabo. Fanele senze enye iplan yabo. Sithi sisasuka lana kulayini siyaphela la uFather God ongaphikiswa esithumela khona. Sithi siyakhona sibona uSathane elunguza kanje esangweni ezulwini athi nje sibone ngeimpondo zithi sithi hawu uSathane ulana alunguza nje aqeda hleka uSathane athi amen bazalwane njobe esho nje uba uNkulunkulu shonani ngakhona uyabona hayi siboneke ukuthi okay hayi shubile lana ke bese yabuza ukuthi hawu baba uNkulunkulu ufunani lona lana uyabona leyo nto leyo athi baba uNkulunkulu hayi uSathane usindisiwe last week uSathane wavuma zonke izona uSathane waqeda lapho waba delivered uSathane sambhabhadisa njoba nimbona nje uyivume zonke izona sithi baba waxolela uSathane athene phela uthando lwami nentethelelo yami ayingafaniswa nalutho you know nguNkulunkulu ongeke umqonde ngomqondo wakhe wasemhlabeni yabona vela sishumayeze ngoNkulunkulu sibona ukuthi ayingeke akusona isikhathi sokulalela intshumayelo lesi sifuna ukwazi ukuthi siye ezulwini noma siya esihogweni. Hayi bese siyambuza ukuthi manje Sathane lapha yana esihogweni sizoshiswa ubani athi uSathane hey ixoxela ixumela athi yabona manje ixoxela ixumela mina ngisindisiwe manje angisazikhulumi indaba zobumnyama ezasesihogweni sengikhuluma ngezwi lakho ngikhuluma ezaseJerusalem ngikhuluma ezengunaphakade ezikaNkulunkulu ongaphikiswa uvela inqa avela sishumayeza uSathane hey sidideke sibona ukuthi kodwa manje asingeni la ulelo ngozilo uSathane kanje ngeimpondo mawumbuka kahle ngathi unako ukuhleka okuncane uyabo bese siyahamba ke sesihogweni yabo masifika esihogweni iconfusion ekhona mase siyabuza lana kuthi hayi asazi lana noma siyangena noma siyaphuma yini ngoba manje amadimoni engazi ukuthi anama meeting abamba ama meeting adidekile kwayiwona kuthiwa kulahleke inkosi yamakhosi yabo uyabona leyo nto base sithola kahle le ndaba hayi azasho amadimoni azabiza meeting athi hayi bafethu nibe patient nje basimise lana hayi ngoba sithanda kusukela last week nje silahlekelwe ubaba wethu uSathane manje akona ukuthi njengoba nilana nje aseninakile akona ukuthi asifuni ukunishiza uyabona leyo nto ukuthi kwakade kuthiwa siyosha naye phakade kodwa manje asimboni hey sitsheleke manje sotshele amadimoni ukuthi hayi ubaba wenu lapha yana thina kade simbona bathi nithini manisho nje athi usezulwini uSathane ubelunguze kanje kanjani ethi thina uhlelile wathi usindiswe last week wadeliver wabhabhadiswa so manje nje ulapha yana nje ezulwini hey adideka amadimoni abukana athi kodwa manje senze njani ke manje uyabo bavutha umlilo lana phela umlilo lo bukade usilindile forever kade wabasa umlilo ulinde ethi manje naye mangabe sekufanele sisho manje hayi amadimoni adidekile sithi sina nenze njani asifake emlilweni noma nenze njani athi amadimoni yani siyekeni nina sina stress thina sine stress thina asikwazi ukusha sodwa ekubeni besebenzela uSathane sithi thina manje uSathane nizomthatha ngoba phela usindisiwe ebadini bathi uSathane akasenze kanje
singamsebenzela simsebenzele bese kuthi ekugcineni yena uyasindiswa, bese kuthi ekugcineni yena uyasindiswa, uyawucima nokucima manje lo mlilo. Amadimoni avele athatha amanzi athele emlilweni ukucima umlilo. Sihlale-ke lapho obhuqini lomlotha, asisashanga, yabo, asisashanga, kodwa manje amadimoni adiniwe, uyabona nje akumnandi la esogwini, kodwa akushiwa, asishi, kodwa kumnandi ngoba manje usathane usindisiwe wahamba ezulwini. Kwathi thina asizazi ukuthi la sifike kanjani, uyabona nje ngoba manje kade siya nje esontweni sithandaza sithi inkosi yamakhosi. Manje asisazwanga nokuthi isona siphi lesono lesi sesilethela esogwini, kodwa manje sinako ukujabula ukuthi asisashi, uyabo. Hayi bengicabanga nje bafethu ukuthi singathini nje kuvele kwenze kanjalo. Ngoba phela usuku lokugcina fanele sibe silicabange lo la suku lokuqoqa ukuthi liyoba njani.